Udruženje penzionera opštine Arilje u svojim prostorijama obeležilo je slavu Sveti Ahilije uz prisustvo svojih članova i prijatelja. Naime, izabrali smo današnji dan iz razloga toga što je već 53 godine otkako je osnovano Udruženje penzionera opštine Arilje. Pošto je ono osnovano 28. juna 1973. godine. Danas smo izabrali dan zato što opština i crkva sutra slave, pa da ne bi, dan smo ispred išli, da ne bi u isto vreme trojno slavili. Želim da kažem da su ovdje svi prisutni predsjednici mesnih odbora s teritorije cele opštine Arilja, članovi izvršnog odbora, članovi komisija, sveštenik je također osveštao prostoriju i ikonu, zatim zamenik predsjednika opštine je prisutan, načelnica opštine je prisutna. Dakle, i sa lokalnom samoupravom zaista dobro radimo. Inače, naš celokupni rad zasnivamo na timskom radu, jer timski rad se odvija u neprekidnom kontinuitetu i na taj način se mobiliše, stimuliše i motiviše celokupno članstvo. Stvari koje stoji iznad toga su poštenje, rad i znanje koje se primenjuje. Želim da kažem da sve ono što je važno za penzionere mi u toku godine nabavljamo, počev od ogreva, počev od svih ostalih namirnica u neograničenim količinama koliko god ko želi, zatim zabave, ekskurzije, izleti na preko 12 mjesta je se išlo tokom cele godine, zatim sportsko-rekreativne aktivnosti, prošle su godine bile u Užicu, sad će biti u Čajetini, zatim 40% prevoz je jeftiniji za one koji imaju studente po Kragujevcu i po Beogradu i po velikim centrima u našoj državi. Onda besplatni lekarski pregledi kod očnog i ušnog lekara gdje se preko 200 ljudi tokom godine besplatno pregleda i sve druge one aktivnosti koje možda nisam nabrojao. Važno je da velika saradnja sa lokalnom samoupravom jer ove smo godine poslali veliki broj, prošle godine 122 u banje, preko 1000 otišlo za 8 godina u banje, preko 1000 preko PIA i preko naše organizacije ovdje iz Arilja. Zatim humanitarnu pomoć isto, prošle smo godine, u stvari 25. godine, 1050 paketa isporučili, to je i opština učestvovala jednim delom, a jednim delom PIO, dakle Republika gore iz Beograda. Želim da kažem da ova organizacija snažna jer ima 1650 članova i da je druga na Zlatiborskom okrugu koji broji 10 opština odmah iza Prijepolja. Zatim da kažem da to istovremeno najmasovnija organizacija na teritoriji opštine Arilja, bar po mom saznanju. I želim da kažem da 4400 penzionera ima na teritoriji cele opštine i kažem vodimo brigu i za njih jer za njih i banje, oni se uključuju u banje bez obzira što nisu članovi i humanitarnu pomoć oni koji imaju male penzije. Često idemo i u posetu penzionerima, pogotovo oni koji imaju preko 90 godina, koji su vremešni, koji ne mogu da dođu ovdje da bi uzeli paket i nešto što njima sleduje. Tako da smo im na neki način servis, ako tako smijem da kažem. Nadamo se i dalje uspešnoj saradnji, imat ćemo sad i sednicu Skupštine posle ovog slavlja, posle pristojnog nekog ručka, pa ćemo tu evocirati šta smo radili za 2025. Podnećemo izveštaj i plan za 2026. Mada smo već u 2026. ušli, već ovo je mjesec maj, pa smo jedan deo odradili kao što su banje, kao što je deo tih paketa, kao što su još neke stvari, ali sad to da ne pominjem. U godinama kada je najvažnije imati razumevanje, podršku i osjećaj pripadnosti, Udruženje penzionera postaje mnogo više od mesta okupljanja. Ono je oslonac, prijateljstvo i podsjetnik da iskustvo, mudrost i zajedništvo nemaju rok trajanja.